Ndagusuhuje inshuti wowe mukunzi wa General Knowledge Infotainment. Mu nkuru ya kare twabagejejeho twababwiraga ko mu Rwanda inzego z'ubuzima zamaze gutangaza ko muri iki gihugu hageze icyorezo cya Marburg ndetse zafashe n'ingamba zo gukomeza gukurikirana amakuru ajyanye n'iki cyorezo. Kuri ubu ikimaze gutangazwa na Minisitiri y'ubuzima nuko iki cyorezo cya Marburg kimaze guhitana ubuzima bw'abanyarwanda bagera kuri 6 mu gihe abamaze kwandura iki cyorezo ari 20. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana agaragaza ko abibasiwe ari abakora kwa muganga cyane cyane aharwarira indembe. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakomeza gusaba abanyarwanda kudakuka umutima bakubahiriza ingamba zashyizweho mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo zirimo kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu wese ufite ibimenyetso bijya gusa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune cyangwa se umuti wica udukoko wa hand sanitizer ndetse n'ibindi. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irihanganisha imiryango y'abahitanywe n'iki cyorezo, ibizeza ko Leta y'u Rwanda izakomeza kwifatanya nabo ndetse no kubaba hafi. Asoza, Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana yibukije abanyarwanda ko ubufatanye bwabo aribwo bwatumye icyorezo cya COVID-19 cyahitanye abantu batari bake ku isi gihashywa. Iyi ni General Knowledge Infotainment, isoko y'ubumenyi butandukanye bugaruka cyane cyane ku buzima, politike ndetse n'ikoranabuhanga.